Sudah kaya, iya. Ada apa? Anjali, uangnya tuh banyak sekali Anjali. Dan ibu tuh, ibu sampai bingung ya. Ibu tuh mau, dia mau beli patung, tapi ibu bingung siapa yang mau beli patung ya Anjali? Patung? Iya ibu kan mau buka uang itu Anjali. Uang itu banyak sekali Anjali. Kita bisa jadi orang kaya Anjali di sini. Ini sebentar tuh, kenapa? Anda tahu hubungannya dengan saya? Ya ibu ingin kamu jadi patungnya Anjali. Kenapa? Tapi anakku bu, dia kepala ibu, jadi inginkan kamu jadi patung untuk sementara, untuk dia, karena dia ingin membelinya Anjali. Uangnya Anjali, uangnya banyak. Maksud ibu seperti ibu? Pokoknya, kamu harus dengar ibu ya, kamu harus jadi patung. Kenapa? Karena ibu akan memanggil dua bidadari yang akan berubah menjadi patung. Ada berapa ya? Tidak mengerti ibu. Anjali, kamu pokoknya dengar aja ibu, turunin saja apa mau ibu Anjali. Kamu berani ibu. Kamu tidak mau jadi anak ibu. Ini demi uang. Dua bidadari itu. Boleh ada berapa ya? Tahu kan? Boleh inginkan. Kamu tahu kan? Tahu. Dekat anakku. Namanya patung. Iya. Dekat dia patung. Supaya saya bisa jadi orang kaya bernama di sini. Lihat ya. Tahu nih. Dekat Anjali. Siapa? Bapak pilih Anjali dan dua bidadari ini akan dekat dengan patung. Aja siru. Ibu? Ya. Ini kamu datang juga? Iya dong. Saya mau bawa uang banyak untuk ibu. Oh, uang banyak sekali. Itu benar? Benar itu. Sesuai dengan janji ibu. Iya. Saya akan mencari patung yang cantik untuk pameran saya di Australia. Kamu benar saja. Kamu tidak usah takut ya. Ibu sudah mempersiapkan itu semuanya. Oke. Berapapun uang yang ibu minta, ibu saya akan kasih. Sudah ya? Iya dong. Kamu itu sangat gampang. Tidak aku boleh lihat dulu patungnya. Boleh dong. Ini dia patungnya. Patung sangat cantik. Pasti kamu bisa jadi dia. Ibu, kenapa? Ini patungnya seperti kayak hidup. Enggak. Hidup dari mana? Dia seperti manusia. Enggak. Dia tidak hidup lagi. Dia patung. Ibu tadi minta berapa? Ibu tidak terkait. Saya berani bayar dia 10 miliar. Benar. Kita sangat banyak sekali. Saya sekali saja melihatnya. Saya sangat suka dengan patung ini, Ibu. Dan ia akan pasti suka dengan patung ini. Sudah patung ini. Beri. Sudah pokoknya saya akan transfernya. Iya. Oke, Ibu akan tunggu ya. Tidak, Ibu akan pergi ya. Boleh. Aku akan melihat patung ini. Wahai patung, andaikan kau hidup, aku akan menjadikan dirimu istriku selama-lamanya. Aku berharap seperti itu. Karena batinku ini berkata bahwa kau seperti manusia. Aku ingin berkata itu. तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। किसी ज़बान में भी वो लफ्ज़ भी नहीं कि जिनमें तुमको क्या तुम्हें बता सकूँ। मैं अगर कहूँ तुम साहसी, कायनात में नहीं है कहीं तारीफ ये भी सच है कुछ भी नहीं। तुमको पाया है तो जैसे खोया
मैं अगर कहूँ ये दिलकशी है वही कहीं न होगी कभी तारीफ ये दिल सच है कुछ भी नहीं तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ तुम हुई मेहरबान तू ही दास्तां तुम हुई मेहरबान तू ही दास्तां अब तुम्हारा मेरा कहता तुम जाने हो मैं अगर कहूँ हम सफर में अप्सरा हूँ या कोई परी तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ कहना चाहूँगी तो तुमसे क्या कहूँ किसी ज़बान में भी वो लफ्ज़ ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूँ मैं अगर कहूँ तुम साहसी हालात में नहीं है कहीं तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं